Isprva se Fred kretao brzo, pognute glave označavajući stabla urezivanjem slova X u koru, promatrajući svoja stopala među korijenjem i otpalim granama. Ali ubrzo je počeo usporavati. Toliko mu je toga bilo pred očima. Toliko je toga bilo neobično. Toliko je toga bilo novo i golemo i vrlo opipljivo živo. Stabla su pognula grane opterećene listovima, koji su bili tako široki da su se od njih mogle sašiti hlače. Prošao je pored stabla oko kojeg se širilo golemo gnijezdo termita, veliko poput kade. Zaobišao ga je u širokom luku. Zelenilo koje se činilo poput prijetećeg zida u boji, izbliza zapravo uopće nije bilo zeleno, pomislio je Fred.